love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands, from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And you have led me through the fire and the darkness of night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. It's your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. La tātou tatalo, let us pray. O tā lāpui pui o lo malu pa ia, ai uru fale I mātou I la mātou tāpua inga whaitele. O meia I ai mātou le malosi, mātou tutotu ina atuai I a te oe le malosi ma le vi inga. O wā o le mea ao na te tau na mātou whaia. We pause our lives this morning so we can seek and discern your will.
We ask that we receive it during this service. In your name we pray. Amen. Mawa fausu e le tala lenta tala noa ai e winga I le au mai o le afi mai I Eleni I tangata Prometheus I la lato fo I tala tu taltununga se whenau tala I le mena sa tupu Samoa e tau tala whea ngai male Ia wai pe o le mea o lo tātou I loa e tofu ala tunu ma ona fo I tala tuu e pe e whaapea mai ia tūpulanga ona pōne o ni tala whaangongo ia o le mea monia o lo I ailangi soi fua I le ngatala o tala fo ia e leni a o le tala e pe ona u whaasoa tu I le teimi ua mai Misi o le tala monia e whai mai ia tangata o le whare vai maunga o lo o I ailangi soi fua e pine ai nā fui tala na tupu I o lātou fui lau e lene mai ua o whaamao nia fui la ona e le ngata ua o I ai ma o tilo I ai ia ai e le ngata o le tala wha I le whare vai maunga I le mea na mafua e ona maua le afi ia o tala fo I mai sa vai ia e peina amata atu I upolu a ngai sa vai toi o mai a ngai upolu le lai tupo ele mele e tele ala ni moanga ngana mani ala ngā upu nā fua mai ai ia le tala lea se ia o ala I le tala lea ala langa mai ai le a fio angale na o vai lele mga uto whangali whapea sa ia ana mua I Samoa ni sa au ai tangata ia a tala nolo I sa au ai o malamalama umai o tangata ele pe o tātou e fōringa e pe o kākou o tino e whaisi tūlanga ese ia o le toe ina malo nātari o whanau ane ia le tama e le vaaia e lona tama I le tele o te mio le aso se vanga nā lava ua ta ua sori ata le la ua ngā ngaifo le la pe o ia foi upo e tau whaatusa ia le afi po whako awa I leo tamititi I lona tama ia ona lama rore e le tama po fe e ngalo I lona o fisili tamititi he was curious ia o lona tina ana fisili ai o fe alu I luka mai le aso a koa to a fo I mai a ta ko a inga wapo ia le family ina le talia le whaalongo a le tama I le talia lontina ia ona tonu lole le mana to ti ataranga le ngole o ka o le alue ia fa pena ua usu le toi ina o vai merkama ua usu le kai hawele I malama ia ona muri ai lono le tama ngā utala o whangali o lo I hele papa le nā ia o ke ilika mai vai aku Wa tualon ta mape ua au ese au tafa ma ia le fue o lo solo ia ai fai upu anga ele papa e pe ole o tala nore to ina anga ele papa ia fa ke ia kama de makala o le papa ia ole na ngala ele to ina ile ma wa ele papa o ngala ia e fa pela ta tonungo to ina o na fo ia fio anga o le isi leo winga o le upu tala noa o le ngala o le ala langa ni si o le tunu ai mese foi o fai la o le papa I ngala o malie a o malo o malie papa I ngala ai a tonu ele o ma o telefo I po le winga o le
la le mafua anga o lea ingoa e whaingoa le papa. Ia walu nei la le toi ina tonu. Ia ua bako fwe la kama whakai mea ia sa whai ronta maa. Ia, ma nga ia tua, e whata ia la le tamaile. Vainga, o le whato anga tele. Ai o le, o lono tamale nga lue le whato anga le whato anga le sawai. E whape o mafui e le ngol sawai. Ia, o whainga lue ngal toi ina ua a el tamai lungole. O le la au. Le ta ua ta to le nonu fia fia. Ia. Ua whaiala le ngā lue ngal toi ina ua whaile le ai ngā raka mai rungo le ngongu le kau mea le ngongu ai. Ia matau ai melon ta mai fatu le nonu. Ia. O tilo ni la le toi. Ia. Pangalea. O longa kali ilua. Ia upu pole le toi ina. Ua fesilia tulola le tama. Oi, ia, koe ngā fesili whapena. Ma le mea foula ua wa aia le tama. O se mea pa e pe e alua ngā ilunga i le lang. O fesilia, o la mea pa e. E whapea maila le tala le toe ina. Ia ai o whaisesua vai a mafui. Ia o fesili lava le tama se ia o a ino nei loa. Ele ele mele kongu ele o mau e la tau. O le mela le o le afi. Io nanga ilo le o le ali e vai po le whape i fōringo. E la ko le whaisua vai ale. Ia o le kaumawhikanga le sau aile. Ia. Mai tā wale le li po wanga i o ingo mea i e whai ina ua maua mamanino le tamai wingo mea i e whaanga ai le afi. Ia na whaahali lo leo o te atalangai i le sawai. O ke ila le sawai. Ia. O na whaapea mai lo leo o le sawai o na fōringa sawa fo i lea. Ia mo le manatu o le sawai. E whai ngofio na ia whaata mai ia leo lo le tama wai la moi. Ia, whai lore, whai ngā palo le ori. Koro sawa ia, saula ka milo lima. Ma le manatu au sawai. E wha mua ia. La fore wha alo i lana malo ore ua tali. O ngai, ele aisa se omi ore kai mea kango mai ia iliri. Ele wa penale na whai. Ma le manatu au sawai. O le a lea whaina luna. Ia se mea lawa e whaate iai. Io kango kua ole. Io nā ona pō misi e i tūrua tangata pe ia ona i tala tuku o le tātua tanu. Ia. Ngā ngaule li. Ia pa. O i nāla e pēna mai e te atalanga ia. Ia le afi. Pe wala o le tūranga le i talitonunga fo ia. A quick la ko ia. Ia pe wa sasa solo le tama le afi. Ia. O la awala na buu i le aminga mo. Ia pe o la auna e whaingofio na o la i le afi. Ia a opine wha mau la malangi soi fuolo iai. O le maunga le sa. Ia e le ngana vale fo i upu ua whaonga ina a misa i le whanawai maunga. Ia fio anga ia pe vai lele o le tongo whangali. Le anga e pe o ingoa ua o whaolaola mai al temini. Pe ua iesina e se senga i whaaleonga. A o le maunga le na. E whaapea le tala to ina. Na mafua na maua le ingo o le maunga le na o le ingo le nonu. Io ka vai foi lai ke le ale ngongu ngai le o ngā vao ne nā i tua o fia anga i o vai lele mo le tongo. O le nonu fia fia. Nonu fia fia. O na mawai le o le ingo le maunga. O maunga fia fia. Maunga fia fia. Ia awa ave ese i nei o na pōre komaliliu le nae. E pie. Ia e pe o la ofa ingo o maunga fia fia. Ia o le sawa ia tulo fo le whaafonga mai pe a maua mai e. E a fio anga o lo fito i tonu i eile. Ia o le maunga fia fia e. Ma le afu la o le ele na
ngoto I lalo ina ua pa u ia ile sa ai tino tele. E pe ua omo ngā ele u whaingo fiela na tafe mai voi le vai sa kafe mai uka ngā poloka sa ai. Nā la e mawai le afu le nā o le afu maniwa niwa. Ia. O kalanga. Ia. E pe o na maua e le tātua tanu le afi. O mafua e ona. Ia. Ona tau mawhai mea ai vela. Ia. I kau pālengi ma. Po le aso. Io. Whenangalo ia ine. Pero te tau mate matea tuope i se corollary to Donald to spa ia madala o tato fatu tuanga. E mawhai ona overlay ele mele na e wa le tala mai o tato lau ele o sia tato wa tala masani e tato ai ele manatu na ye fina ngalo le tua I na mai ole tala lepe o mafofo wina ole tala na ia Jakopo malona uso masanga o Esau e pese ele winga le na ia me fapitoa mo matua e mea na o Esau o lona tofile na ia pe ua avela le finau maua o Jakopo ua velo na finau I whamanuianga nei ua mawhai na ngase ia le tofi o matua ia te ia. Pe o tala nai mai le tātou whatuatuanga I le whenga inga tuai o te loa e pe e tau whetuli ma le tātou tala na. Ia, e pe o le langona ala ia Jakopo, e pe o le langona whau malo. O le uta manatu pēna ia se langona whapena ia titi a talanga. Pe o se mea fwere nā e whaia tangata tala vau a mātutua loa ia pe se I ua tau simmer down. O le mea lau o whimana o e whawhiu sua I tala nā e lua. O le isi tala e sau mai le lima awhetau sanga talua I le tō whamanino al whanau le apela amo. Ia o le isi tala e sau mai a tātou lau whanua. Nā iei langi soifua peo nei. Ne ta ua. Ia on the fast forward lola ia e pe o le isi manatu o le a so what e pe o le isi na sa o le malai lea wa tatou whamatala tala mai tatou whatutuanga tatou wheusua I matala o le tatou vavau ai ale mawhai o na whao ngā e tangata I le Louisville Tasi Century le United States of America o na ire lo manatu ua misi ta ua le mafuanga na la ina whai le Nepro Kalama. E pe o le sia vaenga ua tau I o manatu Misi. Ne voi lau songa le whaiwhiau. Whainga whau mai. Yeah. O me pisa whaasasa. Whaua watu aia ia lau tala noa I men tutupu se I mai le lau ele o tātou whasino manga I Samoa. Whai sa le tau mawha vela mua o tātou tangata. Wana o lea I tu a I ngā tangata sa mauai. Ona no whale o ia ma whaasasa mea ia. E o whoilai le vaile. Ia. Ai pei o ua vea la le malosi lea e tā ua e le tala ma le tali tonunga o tātou tangata e I tū lua nisi o tangata na ola e Samoa. Peo I nā ua Tagaloa ele me. Tūlou whele suafa Tagaloa. Wai o mea sa whaasasa le ua tanga. A lona whao ngā ina. Wale ngatala I le pumo o le whare vai maunga ia whio anga ia e ona tutupu ai le mea I o la tūlo whanua. Ia ua loa le alua le. Ia. E wa le sila to whamanino I nei Amerika le whai el taporo kalama. Le whai o Teresa Molo Nopi o le manatu le demokrasi, democracy. O se manatu na whanau mai nai, ilo ele na eleni, Greek.
ona whawhiuswai ro le malosi o tangata o le malo Roma, Greco-Roman. Le lai pe e BC ai le sau o le tō whamanino le nai nei Amerika. Le lao o whau le malo le nei. Wai pe se i o le mela nai e te tawalai tangata o lo nofo ine nei i Amerika matunu uia o le atulurunga o lo o whaatawa ina i la dole democracy. E te tawana tau sisi le mena. E te tawana mawhau i teimi a o tau mawhamata ia ano mano e lo tātou atunu o na whamaila ia e siri le nā pe siri le oi nei. Tau fwere mawhau tangata e leni i le au mai e Prometheus o le afi. Mawhesiri e siri le teimi a o pongi sā ia e leni po le teimi nei. Ia na tau whanana whapenao na apalai tupulanga o Talavou i nei, ma tangata o siri e malo Amerika, lua sarari masfulu tau sanga taruai, peore nei. So ole tari lava la e ta tawa o na sili nei lo. E ta tawa o na ole episode au pito sili le nei o na Manuia daua te le nei lo le episode lea taruai. Ina ia turi au pū pe lava le manatu lea e fina ngalo le tua i le Manuia o le tangata. Pe ole tau whaile nā. Mai awha pēr e maua se awa no e tari tonu ina i o tātou tangata le nā fo i manu lauti. Nā olo o maua mai e le ngata i tangata Greece, ia o tātou fo i lau ele. Ia ne ero manatu e whengofia tātou i nei. E le lape tātou i mata upu mua e pe na lape ia tupulanga i nei. Ole alna, looking good. Ole talitonu le me pepelo, ole tuli nai me fepulafi, ai le ni me moni. Ia, mana ia le. Ia. Ta faso. Pese si me o bou. Ole nau o tā whaia ele na. Ma le uia ia vaenga umai e tōru. E pei ona ia le vaaiga foʻi i lenei platforma ua ta langaina e tufaakeusiano ia ona i tala o le vavau e le gata i o tatou foʻi lau fanua i Samoa ia a o ni tala foʻi mai nisi vaega o le lalolagi ia ma sina aʻoaʻoga o le tusipaia e tāo whaia. Lo mana tō le wā toi. E na ua e sāu noa i e tūranga ia. Ia le tā ua fo i o na amata mai le afi. Awa o i koe fia kau mawhawela se whasi, maka se whasi povi. E pauare wa inga mare upua tangata e whai atono e ua Misi nei nu fuala au sila to i o whapela onga kau sa milanga whasipovi. Ia, te langona ua. Ia, lele. Te herwhi au ora ni aso. La pinel ta episode i, whaftaila. Ia. La tātou whamau lalulu mo le tua le tātou tatalo. Let us put our hearts together as I lead us in prayer. Lo mātou te mai o i le langi. Le te mai tumu i le lofa ma le lofa muti ma le lava lawa fio. Sa pongi sao mātou tua a i le whasino manga o lawa fio pe a sa vali i le whatoanga. O le mafuanga fui le nana mātou tā pua i ai i a tua whapaupau e le eise ola e maua mai ai. Ana e whaali manino i lo walo o Jesu Kiriso ina ua liu tino tangata lawa fio i le tangata e peo i mātou. Le o mātou maua mai ai le iloa. O mātou i ite ai o i mātou na whaia i fōlinga o lawa fio. Ma e ao ia i mātou ana mātou sava vali le nei o langa. E pevo o sa vali e fo i Kiriso.
o soifua maola o ia e lona ainga i Nasoreta. O leo mai o tangata Samoa i lenei atunuu ma manatu e fause mila na ia whamanatua ina ai la o fio. Leo wa mātou osi o si ai le tapu inga i nei ma faule nei falisaa. O le mātou whanaunanga lava ia oane i ngalo ia i mātou le nā whaalinga mautinoa la o fio. Ina ue whaali lo walo i Yesu Kiriso ma ia tuu i lalo le whateitai uma i eitangata. Lena mau ai le malosi e misionale ana mua lava. Na tuu ai i lātou le mawhanawhana o lātou whale i Europa. Ai malanga atu e watu le tala lelei i o mātou tua a malau whanua. O whaalongo i ai o mātou te tai ma o toi whaalongo manino i ai. O na whai mailo leo lātou a se ua lofa maile tua i le lalolangi. Ua mailo natali i pele tō tasi. Leo ua utu ai le toto masaa o le atu Samoa. O le tonu u atu le tala lelei sa mātou whaalangolango i lo mātou malosi. Sa mātou whaamoemoe i a mātou uatongi ma mātou tāwhesila whai. E tau ai le taua, ne i a mātou manu malo ai. Ma lawe ina mai ai i mātou mai leoti ina i a mātou ola. Ne uto nu atu le tala lelei ma whaapupula ma nino e misionale le winga moni o le malosi mai ate oe. Ina mātou la foa i leo a mātou a upenga whaaletino. O mātou wanga lelei fo i a i lātou o loita mai i a i mātou. Leo o whaawa wina ai le manuia o lao fio i lo mātou atunu. Ua o mai lava i le nei tupu lava. A o mātou tāpuai i lao fio i lewa yaso ma mātou poto e peo nei ai le nei yaso. O le whanaunga i a oale i ngalo i ai mātou le lofa o lao fio. O mātou whaita wina fo i upu mai au fionga pa ia. O le kānona na tu whatasi i e tau sanga e tele ina o e whaali fo i o tangata na mualawa. Le o te whawhangu mai e ai mātou le tāua o le pipi i lau fio malofina ngalo. O alawala mea tutupu ina mātou lalolangi e peo na mātou i loa i le neiva yaso. E tutupu lava i tutonu o le nei loa i mātou. E te le tu lafo ina lau whanau whatutua. Mele mātou te le popole ai pe atu tuvale pe a whaumatia lo mātou whale pitanga whale tino. Ina o mātou mautinoa o lo i ai lo mātou whale anganga e whapapau. Mele o leo mai o lo nuu malau e kālesia e ni tai ao. Mātou teo mai a watu la mātou whaafutai, whamanu, whamnetanga, ma la mātou whaatue i ate oe. O wā o le mea e benefiti ai i mātou. Sa manuia ai o mātou tua a, o lo utu ai fo i le file mui o mātou tupulanga. O le mātou whanaunga i a maua e mātou whanau, ma whanau a mātou whanau. Le nei file mu ma le manuia mai ate oe. I whaongaina fo i vaenga uma o le nei tāpua inga ma le sauninga. E mai se i lātou o lo mafuta mai le teimi nei ma e lua. E whalau te lei na ilo fina ngalo i ai mātou. Mātou talo i yelo whamanuianga i le nei malo tele o Amerika o mātou whaimalo i ai. Whamanuia i lona Palestine ma le sui Palestine ma le kabineta. Yelo whamanuianga i ai lātou o lo whaia tū la whono le nei atunu. Ia whape foi le tawhatolo le malo Amerika. Ia na whamasino mai lātou o lo whamatalaina le tū la whono. A mātou mawhau le tala whaasolopito o la o fio. Ma le o mai o lo fina ngalo i le lalolangi. O na mātou i ite ei lea i aise fe au sili mo i mātou i le nei malo Amerika. O mai e tangata lanu ese, talitonunga ese, ngangana ese.
Ma o mātou o mai e whau le nei atu nuku. E whalango atu I Aotearoa. O mātou o mai fo ima o tusi pepa mātou whaavai. Watangia aile ka nona sa whawina ai o mātou whatutuanga lua awhe tau sanga talu ai. O le nei manatu o whaia I mātou I fōlinga o lau fio. O le mafuanga na e tutusa o mai tangata I lau sila whanga. A mata mai lava I e mao mea. Se I o lava I mātitiwa. Tutusa fo I le tangata a o oina. Ma le tangata le a o oina. E tutusa uma fo I tangata e whai o lato tofi. Ma tangata e le tofia I le malo o lau fio. La mātou tatalo I whapea na whaawau pelo finangalo I le malo nei. Ia e mese fo e kalesia watia e tutonu. If we have but one request, it is this, Lord. That we become at peace with our identity. When we ask the question of who are we settle with the notion that we are your children. We were made in your image. And we have this responsibility to act accordingly. As we read your scriptures and discern your will, we ask that you reveal yourself to us as you have revealed to prophets in the past. We ask that you continue to nurture our faith so we can come to this realization that we need you in our lives. We ask now your blessings on each and every one of us, those that are gathered here in the congregation, and those online, either now or later on. May we get this peacefulness in our hearts, knowing that we are your children and we are called for a higher purpose. Amato whaitaui upo o fionga. I o ngatasi lo mato I lo I mato malo I lo walo I Yesu Keriso. Ia maua fo I mato le malo se whateta I lo mato whatutua I le neiva yaso o le asavalia. Ina ia maua ni a nganga mo lau fio malo malo. Ia le nala mato tatalo whaitele le li e. Tu inatu whatasi ma tatalo lilo le tangata lava ia te tutasi. Me olo mato mana nao iai. Te talo lilo fo ina o lao fio e mawhaio na vatu iai. Ti ngao le tino ma le mafo fau. Ta masi e ta lia mai a mato talo sanga le leo e lo walo fatu noa. I le swafo Yesu Keriso lo mato li I ma lo mato faola. O le matitalo tu ai. Tu pese bingo le tu salama fitu e whaamalingi mai.
Mātou laulau tutu e abatu la mātou taulanga I a te oe tamā. Fatasi mau mātou tangata au ngawale si e talia mai. Ma e whaongaina e whalau te leina I lo fina ngalo I le mene. We offer you our tithes and offerings this morning. But more important, we offer you our hearts. Would you come and dwell in it? Amen. Le fiunga le tua la tātou whaitawina. I saia o mta upo e whāsukuru noa. Tātou whitau whalawhalafoa I whu mō mua e whakau mai whu upo e iwa. Our reading this morning is in your bulletin. We're reading the book of Isaiah, chapter 42, verses 1 to 9. Whaauta I la o auna o te tāwhia o ia I lunga. O le nā uwhirwhilia o whiawhia I ai loto. O tu wina atu lo wanganga I o na lunga. Na te avatua le whaamasinonga monu ese.
ngā pepe na te le ngausia, o le vavae ua mui titi na te le tineia, o le whaamaoni na te avatu ai le whaamasinonga. E le mui titi o ia, e le ngā pepe foi o ia, se ia na whaatuina le whaamasinonga i le nalulangi. E whaatatiani foi nukutu matawhanga i lana tūnafo. Ua whapea na whetale mai o le tua le li. O le na whaia le langi ma na whaama fola ina. O le na whafola le larolangi ma mea e tutupu mai ai. O le ua foa i le manawa i nuu o iai ma le nganga i e o sawa vali ai. Wa o le mihi, no wala wina o e le Hamilton. O te tau whima wina no lima. Au leo leo ia se oe. O te au tua foi o e whai ma whea nai nane nuku. O le malama o le message. E whapupula I mata o e tā waso. E au maina I whafo nei le whale pui le o fusfusia. A toa mea o na nofo I le pōngi sa ia au maia I lato nei le whale o tāu whina ai. O au le mihi. O longi ngoa lea. O longa manu foi o te lea awatua lea I se tasi. O longi inga o te lea awatua I tupua o tā. Malfa upu eipa. Mea mua, whauta, o Manuia. O mea foi o lo o te tangani atu. O whaioa atu I atu o tō. Aia le tutupu mai. Whakumuia te le maile tu e ala tatu whetau ma whaalonga longo upo a nā fionga. Tuma watu pe I a te ialo na lava bi ina. Nei se I o le whakavau lava. We never know if Talofa atu ai le tatu e kalesia pe le masini ai. E fionga te telefono ma mamalu lau. Te Talofa atu fo I o whai ngā ruenga I sunga I au o lato whatua. Whatalofa atu fo I mesenga o te akono. O te fo I mawhata ngā tina, ma nei o tātou walo ma whanau. I'd also like to extend a warm second Samoan welcome to our visitors this morning. Not just here in the congregation in real life, but also those who are joining us online. And it is my prayer that as you come to these hallowed grounds, these spaces that are meant to manifest the will of God, divine, that you discover this truth, that you do carry part of that with you. So it's not just the preacher that's saying it, but it's you recognizing that God in you. But if you're just happening here, it's sort of like a bus that you happen to be on it. You don't know where it's been, have some idea of where it's going, but you're on it. So last week was Epiphany Sunday. It's God revealing God's self in the world. And so we read from John 1. And it's this notion that there's an all-powerful being that manifests itself in a less powerful world, confined by space and time. And that was the idea last week. The idea that God Emmanuel's with us. God dwells with us. And God manifested God's self specifically in the Christ baby when we celebrated Christmas. Epe o le vaiaso e nā ua tea, le sao le epifania o le upu latina ua whaali mai le tua.
Tātou whaitawina ai le tau mawhai o Ioane, whamalama lama le mea malosi o lo whawhao I tutono le mea vaipai. Le tua pule ao a ua whaai titia lana pule ina ua a vea o ia matangata. Le tua ta mau ainga I mea uma a ua whaamativa ina ia whata mau ainga ina nisi lona mativa. Tusi len tātou whaitawina I le vaiaso ua mawai. But the salient idea from our reading last week is that there were some that believed and some that didn't. When God was manifested in the person of Jesus Christ, there were some people that received him, believed in him, act out that belief, and there were some that didn't. And those that received Christ and believed in him were given a special identity. They are called children of God. And because they are so constituted as children of God, this means that they are heir to the kingdom of God. E peo le manatu le leile nana tutoe mai le vaso o mawai. E ei tangata e talia le faali mai o le tua e ala ino nalo o Yesu Kiriso. Lua fete o sanga taluai. Mo I la toula talia ma whatutua. Wa ave ia le tua le Manuia, o le ale Manuia. O le aveo I la tou ma whanau o le tua. Whapea lao whanau o le tua no winga o suli o le malo o le tua. Pea le whamanuianga le nā. A whapea o suli o le malo o le tua. So se mea lava e eile fina ngalo o le tua. E mawhaia o na au I tātou I ona teita inga. Uwa yaso la le nei o le tala e masani ele o Kirisiano o le tala e le baptisonga o le li. Le masani umai tātou whamai e latu le li I le vai o Yoritana o lo whaile leina. O tangata na whaalongolongo I a Ioane le baptiso malana whe au ia o tau salamo o a lata mai le malo le tua. Walatu la le li o whaalongo I ai. Ia ona tūrole le leina ma baptisoina. A tonu e eise ao ngā ole. O le tala lea luafeta o sanga taluai. A o le tusina tātou whaita wina. O le tala ale perfeta e winga I le Keriso. 5 se lau tau sanga. A o le baptisoina Yesu. E le manatu se o mai tātou mawhawhau I ai I le nei luas putasi centenari. A wā pe o metafoa ia e lipiti pe e le centuri ma le centuri. A tōru e whengo fie ai la tātou sawalinga I le nei vaiaso. So le lalo langi o lo tātou soifuai. Malo malo a. Leo te tele mea uma. O pulea e le nganga o le fia mua. O le se mawhawhau I whaavae nau mai e tātou wana mua. O le mamao fo I le vaai e te itai o whalapu putonga ma malo. O le se visiona. O se manu lautie te ina ini tangata o lo whapoto poto. O le se matau o sisili. O mana na o tangata I me whaingofie. A whai ele whaingofie I wala whai. Sui le channel. Scroll vave resi web. Tan wai ona ua le mamao le wa aia te tai. O le mafuanga le nā ua lata I fo I le wa aia tangata. O le fia manao I ni launga o umi. Pastor se au mai ale me nā tasi se o waru mau neva yaso. Tope mai o le whaito ana. E whapenale winga o I eile la rolangi le mei. A o le mea tupu,
Ua tula I mai le mana o mia o le malosi po le pawa po le pule. E faiai le manatu lea pu'u. Afa pe mana o tātou I mea whaingofie ma me whatauwaa ai le maua e tātou. No whaongalo leo le malosi. Whaongale pawa. Whaongale pule. So we live in a loud age. There's a lot of self-promotion. There's a lot of image management. Even someone like a pastor is into these performative powers. We're surrounded by all of that. But our scripture this morning teaches us a different kind of leader. Our scripture offers a counter witness to what we're used to. Now, this was written 500 years before Christ. It was relevant back then, and may I suggest it's also relevant now, 21st century. So e pe o le memo mua lava tātou te loa I le tusi na tātou whaitawina. O le au auna le atua e whaamamalu e le atua. E le mamalu e sau mai fafo. Leo le mamalu mai le atua. E le olona whaasinonga e mai nisi. E mai le atua. Ia e le au auna uma. E o mai e tau mai le tala le leo o auna le atua. E peo na tātou maua mai le tusia Isaia. A tātou fisili pe whapewheo na tātou I loa leo au nā le tua. Whe mai Isaia o wae whaamaualunga ina e le tua lana au auna. E whiwhilia le tua lana au auna. Whaauta I la o auna. O te tāo fia o ia I luma. So this first image of God's servant is, it is a servant that is upheld by God. It's a server that finds its identity in God's will. Not a self-made servant, but his authority comes from God. Na te le alanga, na te le leo tele, I le lamona fo ilo na leo I le ala. Lisi le winga o ona le tua, e tau fia e le tua I luma. I le ngao ia, I le vevesi, le marmaloa. Le lamona lona leo I ala mamunga ala. These are the attributes of the servant of God. Quiet, steady, restorative, not loud, not unpredictable, not narcissistic, and definitely not self-promoting. Not putting himself out, but God prepares him for the ministry. Melisi upo Isaia o leu ngā pepe le ngausia. O leu ngā pepe e whengofia o na ngangau. Isa wala o pe. Whime Isaia o le au auna le atua. E o oai leu ngā pepe le tango iai. Le pa'u leu ia te ia. One of the attributes of the servant of God, Isaiah said, a bruised reed he will not break. So it's leadership that protects the vulnerable. Leadership that is based on strength, might, and power is not leadership that God chooses. If you want to get something done and you require force, power, then I would hearken to think that that can't be from God. So when we look around the world, when we have places in the world where there's war, where power is used, I'm not sure that is consistent with what Isaiah had in mind
2,500 years ago. And definitely not what Christ had in mind 2,000 years ago. Se taitai e fifia lava o ia e lona ata i le wha ata, e le se taitai fifilia le nā mai le tua. Pe o le upu le nā narcissism. Person that's narcissistic likes to see their picture in the mirror. Looks good, into posing. O se taitai e fia i lona ata i le wha ata e le se taitai nā te tauna taitaina i tātou. Wa le tu ainga taitai le nā e whanau inu. Whatape pina ai whalapu putonga. E lafo tu ina ai malo. Mo i rolofi i ai le au vai lona malosi. Ia ai ulava na whatape ape. Risi winga o taitai lea fa mai perfecta o Isaia o le vavae ua mui titi na te le tinea. O le ata i le moli ngao. E ero na vavae tutonu. A lai titi le vavae o na lai titi fo i lea o le mu. A le moli. Mei se o le au nā le tua. E o oa i le feula ina o le moli le nā ina o i titi le vavae. Na te le whaia. Le winga nā le te tai. A narcissistic leadership dominates, but God's servant sustains. Ia, malisi manatu nā whamai sei, o le whamaoni na te avatu ai le whamasinonga. So, a whapelava o oio le o nā le tua, if you purport to become God's servant at all the levels, not necessarily the pastoral leadership, but your little bit doing God's will in the world this week, you should have this proclivity towards faithfully bringing forth justice. It's this idea of fairness. It's this idea that's germane to our existence. Without justice, there will be no peace. A whapea ai le whea le whaia o whalapu putonga. A whapea ati ngaina pea istangata ai tati to oto le ngasio malolo e nisi. E istemi e whakamatia ai tātou whapea nā. Whamaya isaia o lana au ona e whina ngalo i le amiotonu. O le mea fu e lulu e tangata o le mea le sele e ia. You're gonna fast forward la ia o le characterizing na Isaia o le au na le tua. Eno tato mo ai leo Yesu. Walatu Yesu o vai o faile ngā ruenga i Ioane le baptiso o na whamai leo o ia. Se i o walu fu e baptiso ina, even though e le require ina. Se i walu fo i tu i le leina whaatasi ma i lato o lo tutu i le leina. Even though o ia o le alo o le tua. Tātou maua le tala e latu Yesu e whamai Ioane le baptiso. Te tau ana o alatu e baptiso mai a ue oe. A ue e sau i a te au. Le whaturere li i whai pe ia. Tu mai pe e papetisoina pea o wa te tau lava na whatau uina mea tonu uma. This is one of the attributes of a servant of God, a person that has this proclivity to come to know God and then act out accordingly in the world. Jesus was 100% divine. He did not have to go through the baptism of repentance. But he did. That's the kind of God that we have. He didn't have to tolerate us. We are sinners. We have come short of the standard. But he was such a servant God that he created this salvation for us.
And all we have to do is believe. We don't even have to follow the rules. It's a wicked thing, but we are not saved by works, but we are saved by faith. 500 years ago, a young man named Martin Luther discovered this anew, and he fomented the Protestant Revolution that gave birth to our denomination. So if a penale winga atua o le li'i, e ta wala mai ana o ona, I le tatau ana manao se au ona ia ni mesili le ai. I le tatau ana manao le tangata ia e whamau pu e lona tūlanga le ai. A whapea lava o tātou o ona whamaonia le tua. Ia le sa ile tātou o tātou lava manuia. So o le ala le lui mo I tātou I le neiva yasu. Ia whai I tātou mataita I le whatama ia I nai tangata. Au le whalangolango lo tātou waruanga I luma I le wha umatia ina o nisi. Tātou te manatua le teimi na lau ngai le li I le moto tangata. O whafafonga tangata ua alu lava le aso o na whapea leo le li. Le ai. Te tauna watu ni mea ai e whangai tangata ia. Whai atu I ona so o a maini o tō tupe whatau ai mea ai whamai so e le lava te nari lo I ai mātou tōru se lau whangai le nei moto tangata. Na whai lo le li o le wāpenga. Nofo tangata, tufa mea ai na maua. Ai se a langa I li whalango lango lona teitai e whai ma mea whatama I nai nisi. Of course, na ele mea whale tonu na tupu e o mai tangata o nei whimna mia mea ai. Ia ngalo ia I la tole tā ua mea ai whale ngā. Mai ta wina peta I ta ia mana nao I e loa lato ngā luenga I sina lui mo I tātou. Mana nao e ili le pū pe a whaise tau tua. Aua le whapeina o tō. O tō ona whiwhilia le tua. Ngā lue ma le whai tau taui. O sisila le tua e lo tau ti ngā. What's the charge for us this week? Serve without needing recognition. So much of today's leadership hunger for recognition. Narcissistic. Don't let that be you. God's servant serves diligently without seeking recognition. You know why? Because God knows. And because you know. Whatever you sow is what you will reap. Iaman manatu mulmuli. A whai lava e square o e male tua o lava le nā. A whiwhia mai lava le tua I a te oe. O lava le nā confirmation e te mawhana whana ai. Te le tau se ilia le external validations. E te le tau whia manao I nhai likes nai lau post. Validate a oe le tua. Te talo I le tua. E a mai e le tua le affirmation mo oe te file mo ai. Manuia upu, Isaia. Mai Isaia o le au auna moni le nā le tua. No tulai mai la le li o Yesu ma ua mio whapea. O se whawhangu le nā mo I tātou le neifo I luas pūtasi centenari. Tātou ngāru lue ma le whaitau taui. No o tātou mauti noa I lese me whalea o ngālo tautini ngā mo le tua mula na ngāru. Iala tātou whai, unei sauninga le pese o saunia la ufu pese.
It's so important to be aware of the infrastructure. The infrastructure, the roads that we travel on, that which brings our food to the table, the monetary system. That is very important. E pe o le memo mua o fitala noa ai, o le tāua o le whatamanu, o le infrastructure. Oso ai lunga o le freeway, alu ma le ato e LA, to e fo'i mai. I lunga o le awala o tele I whaia, o tele I tāina, e le I alu o uafu e whaia. Ina whaia tangata se lau 5 tau sanga taruai. Ia a lewa o benefiti ai. So, e le ngata lai le whatamanu e whewa I e ta vale, o le whatamanu e tausi ai le soifua ma le ola o le tangata, lona soifua maloloina. Le ea o lo ia mana vaina ai le o kesene, o lo maua ai le ola, o lana tau mafa, o ana vainu, o le me moe ai, lona fale, pe o isina me taua te leile, soifua maloloina o tangata, ma le manuia o tangata Samoa, iso se mea lavo ia, le ngata le tangata Samoa, ia o tangata fo I o lalalangi. O le melon lualana o maitawina, le taua o le maintaining all infrastructure. E te tauna to e whaafoi ia me I mea na o mai ai. E le te tauna ai pea le talo ai le totoina le diabula. O infrastructure ale. Sidi neo lang bi tu over mal se lau mon tupu tau sanga, sauri mas fu tau sanga, wa matana pāpā paipa. Technology sai ai, sauri mas fu tau sanga ua tau tua upenga o na waiei for easy materials e sidi atua na malolosi. Nai lo le galvanized pipes na iai. E whapena foilai ta vale, ma freeways, ma mea whewa I tangata. So on mera na ta wai ona toe invest I infrastructure le wa whapea ngaule bridge, whapea ai le haule awala I le mea o iai.
Ia whale tonu la I o le alu. Ia, ma le manatu muri la. So we have a responsibility to maintain the infrastructure. We have a responsibility to give back to the community. And then the last thing I wanted to say about infrastructure is that God is part of the bigger infrastructure. When we talk spiritual, we have to see God as this all-knowing, infrastructural air that we breathe, the water that we swim in, distinction, such that we see God in everything that we do, whether it's maintaining the roads or participating in commerce or maintaining the infrastructure during our time. The wedding I did on Saturday, young people, o le autula o mawhauwhaunga. O le whaipuiponga na iaileli I kanai Galileia. Na iwhi malontina. O le mea utupu ua umale waina. O na whaiatu leo malia iai Yesu umale waina. E o na whamaileo Yesu, o le a launa ia te au. O waile I o oilo taimi. Ia o na whaiatu leo malia. Ia au ona. So se mea lawe whaiatu waile li I tau te whaia. Ia o tau usta ia. Ia o na whaiatu roleo le li I tangata na servina le tautuaina le whainga ai. Ia whatumu ia vai maa. Luas fulu dols fulu kalone le te teleo vai maa. A umalo na asula I o le ipu momua e ave le pule do samanga. Ia wa asu le ipu momua o ina ana le liua I le vai ua whaima waina. Ua watu le pule do samanga o na whaimaile o la natala. I le whatoa whaiava. O le masani a datou e momo maile waina le lei. A tau swa a vā loa le whaapapatonga o na maile o le waina whaale le lei. Al mele o tupu whaipuponga le nei o momo maile waina le lei. A muli maile waina e sili ona le lei. Ia le ase si nei loa le mena tupu. Na o na lava. So the lesson that I drew from that story was the 3 C's. The first one is compatibility. Mary and Jesus were compatible. Jesus was Mary's son. They spoke Aramaic. They were occupying the same space. And they were confronting the challenge of the wine running out. And the second thing that you can see is that Mary compromised her request. She wanted immediate action. She wanted Jesus to do something about the wine running out. It is going to be an embarrassment for the host, her friend. And so Mary wanted to have Jesus do something. And when he said no, she capitulated. She compromised. She said, okay. And then she prepared the servants. She said, whatever Jesus tells you to do, hop onto it. So verily, time passed, and then Jesus was probably contemplating, saying to himself, hey, if I'm going to become the Son of God and manifest God's power in the world, I might as well start now. This is not such a bad place to begin. It's at a wedding celebration. My mom is here. My friends are here. This would be a nice way to roll out my ministry. And then he changed the wine
from water, and so they had a good time. And then the final C that I extracted from that story is commitment. So compatibility, compromise, and then commitment. When Jesus made the commitment that this is the seminal event for his ministry, this is the inaugural event for bringing onto his ministry, bring his ministry onto the foreground, when he committed to that, then it made all the difference. And as far as the couple is concerned, they're compatible. They love one another. They've learned to compromise. They've been put in situations where she doesn't get all that she wants and he doesn't get all that he wants. And so they've had practice in compromising. And now they've come before God and the congregation and the families, and they've made a commitment to one another. And that's when water turns to wine and the blessings begin. So that was my prayer for that young couple, that God's blessings be upon them. O le whamoemoe lava o le malae lea o le tuwhatasi o ni nai tonati ni nai manatu ni nai sukalati ina ia tausa sami ele tunu o te le alao sukalati e watu i nei o tō whamanino o upu o lolua ngā manatu. O nei ele manatu a watu nei le mea ai a tau sami ai ia o na umale o na ai alu tutono o le puta. Digesta i o na saule i whafo i le maliunga. Ai a whapea watu le tau sami i whale nganga. Le tau sami e tino i matangi. Se tō whamanino ma se philosophy. E ma whaipea lava o na a ai ma whawhanga e tupulanga o le dato tunu. I lea tupulanga ma lea tupulanga ma lea tupulanga. O le manatulana o alai o na whai le second Samoan le nei malai. Ina ia ngaosi ai tō whamanino ma manatu. Ina ia wha ofu ai la dato lavanga ngana. Ia filosofia le atululunga a o whewsuai ma tō whamanino le dato atunu. Ia malwhamoe lava ia manuia o dato tangata. Ia vai atu tupu maola o whato teleina ma wa vei dato manita itai hao ngā iso se meolo nopia iai o dato tangata. Ele ngata i company, i kalesia, a inga i awha pefo i malo. Ia o whamoe nā nei poro kalama. Me whanea wanoe whaftai atua i nai o dato uso i Seattle, Marvec Corporation. O la tole nā na o maia le fatu. E amatai nai le nei malai. Lo fatu peina ia le equipment o me poeata. Ia mamoli. Ia me se foi le space o lo poeina atua i le nei whamoe. So mo te latu whaftai Fred Shermer, malon faltua, Catherine. Ona o so soani mai le whamoe o le kalesia. Ia manuia te me dol dato maftanga. Soifua.